Bafunde kakhulu abantu nomakhelwane. Umakhelwane lapha iwusizo kodwa ngenxa yokuthi angithi uma uthatha ngafika le ndizwake la kanjwa wonke yaqoqwa yasehlala yahlala lento uma yenzeka unomakhelwane abafazi abakwela amadoda baphumezela abaningi abafazi ngapha ngemuva umfazi usinqeqe zafe bazazana kuthi kuba khona omunye umakhelwane la onezingane engane empeshana kuba khona ingqebobo ingaphesheya umgwaqo kodwa bonke labantu basizwa yilo mvande kodwa uma iyefa angithi ukufa kwakho uqala ukubukwa kwahlelwa ile laba kwelomfaya nomfazi ofana abanelisengule ibamba lo fanele labo ba umakhelwane bayibona bagcwele la nje ibona ke futhi ebejwayele bona ke lo futhi ejwayele bona angaze ngijwayele umuntu ngoba bengihlala kodwa mangibuya ngiyafonelwa senziwe nje useshonile umuntu ufona ngo-8 gcwele umakhelwane ufona ngo-8 emini gcwele umakhelwane abazi nebhobo akekho bonke abazi ukuthi ufona kanjani kodwa ufake emini ngo-8 ilapho engibona khona lapho edala ngiyanya khona lesinto kuthiwa umakhelwane ayikho into engcole njengaloku uthuvile kuthiwa umakhelwane ngoba abafazi labo abaney'nhliziyo ezinto abashumele beze banuka uma befeba beze kunqamusha imilenze yonke into kodwa bakwazi ukuthi lo kade usizo umakhelwane uyashona la endlini unomsiza akhala uphuphe iy'mpahla zakhe ngenxa yey'nto umfazi opharetha yonke indawo lekufika ngikhuluma ngokungcola kwabafazi laba ababulala amadoda abafihle iqiniso umuntu athakaze kodwa ebefuye izingane eziwubuhlungu futhi ayikho into ongayenza kuwena ingakho izinja ezakhelana phakathi kunezinja ezinukayo futhi kuba yilesifazane esiyabulala indoda isiboze hayi lizinja lingaphethe umlilo lohluku lezi ibona kokugcwala yonke indawo akungamaqini sinenkalele lo nomotura fanele ngitshala ubhanana angithi ekhesha la ngitshala ubhanana manje iwona ke nawe siyawubanga kulo mfazi umbhanana angithi yonke indali iyakhuluma ayifika kanjani vele awuthi awugenqa ubhanana uphakamuye phezulu bese futhi ulunguzo uyacucinga uzalele ngapha ukusho ukuthi nowangapha ukuthi yonke into yomuntu into edalwa ngaphandle noma yini uma wona uzothatha wenze noma yini ngayo uyadlala ngoba yonke into emhlabeni iyakhuluma futhi mayikhuluma iyogcina ikuthathe ngelanga ungazi kanti into oyenza ngengane uyenza ngoba uthulayo uyiswazi into ehlukile usunonyo ngisho ukuthi kakomakhelwane izinja zonke ezinjalo phela inkane zezifebe zayiqeda amadoda thakathayo kodwa ukwazi ukuthi lo ayo abulawe lo afe ufaneni ngo-18 ukuthi kese kungangithi
izinto azidla igazi efuye ingane ezimsulwa bese besasazela abantu so ngiyabuke mina into engahlukana futhi angiboni sisi uma kufalo ayifele endlela kungabikho owazi efe ngo-8 emini into enjani